Tikenda Vatamai, mai San Francisco ki Burubura, sema mai ngai waseani.
Turun kena merama terus kena kena leon itan lo ke misi alo ya weekend ada kabin bingkar rabat intai radio bulun do wata si weekend ada tolu na ono na miniti sempat intar rumah weekend apa kita lebo gubu male en do tale na sing di bingkar rabi naika oni sing di bulu chulai en sing lo tile bu ni kuwa en bagi binak satala no turang rono do rusa bulu ketolu pa so buitu kan weekend apa weekend ada turang na merama terus kena kena leon lin mut matu wale to tonka en vi bono do indu so zaba beka en da siamo tsumeki en ya kabi binak di bingkar rabi intai uklan di sengi mata sudah buno be kemuni mai nonda bunolo mai no witsa singa ba rombuka do tuguran anak kai balangi thank god it's Friday lebuna bika do baga dori lele bordo nana magitu me suka ngana taka en nomuni vitampan do indu so nomuni office do sarto na kena mbali va ya kabi no stu mai dona singa di bingarabi na vitampan di matin tube kambani na bibu wale baga turang so sangke kata lau juga ngonong go so baka me dunru baga tu na zila tu ni matin singa na kabi na ni kuwa baka no ni binak talang so ngon er chumbe lang ngai vale siang baka ni rangol le bule na bukuni so na tu mati lalaya do bira so kilanda do er nangone na bebia mus cukup boleh nak ketengu klai batang batacu mau se komanda di lebule untuk itu pangko isa air nangoni ya sa baka ni bilang tu ni bikemuni na bibu wale butur rang tu ko sar non tu bono mani bici na begi bu bale na zolo non tu bonua batang lagi na bibu bale da bi kor tar lagi to ko binaka tu lagi baka mata tu na be batini mara bi to toka e biti leu baka lagi na me bono leu ni bulan na bi sana talenga na bi tu ni anu du so na non da biti sa baka sabu itu na bikin tapaki en radio bulon do pat polisi mai na non da to bu bale le bungo merke en bi bale baka turanga California man kena kor turanga Sacramento do bulo mai Santa Rosa en Sonoma County do bulo mai na North Bay na South Bay na East Bay bikin to na Bay le bungo San Francisco nuita kini totoko tsukuna bingarabi na kai piranga ni kuo so bingarabi na bi kambani so na bi bolimbula so ngarabi ngase so rebo wabu gitu na buku dikena sanga itu kana mbula na buno le bungo merke pa mbe California sabak sabu itu na buku ni binaka be kebni ni bula mai Seattle na Washington State klandi totoko tsukuna bi tokan na kai bingarabi din tai do bula telnga na siamo tu be loma ya Amerika le bungo na kena bi state to ko sara bakatala kina mai na kena tokalau mai New York mai Washington do bula mai Pennsylvania bakatala kina mai South North Dakota Texas loma ni bono le bungo do bula nuita kini totoko tsukun non da mati na kabdi bingarabi din dai bikim ni talanga sa siamo tsukumai live ni radio bulun do do tu kana kere ndo kere tu ya dia be kabi to sarel benaka sa siamo ngama nge siamo tu ya ni na non to bio kani ngono benango misalanga be simbulu benaka katala kina be maramatang kali luseru nimbula katala kina be arto no muito kani ma arto lesu mena di new labo ni ozi labo mosi ele mbula meri lama madre yawa tali de rekoti ni mbula magret dangi ni mbua ke ana otalanki da bitia na kabana ko marama tau rosi posi mbula benaka basu ni oi roro ni sambula benaka tabale tua yalen satongi sa tuai murungai vinta na turang tabale ngumbula nuita gini toko tsugana nonduru be sema tsugana mate abindau andi lolo rakuro marayao mbula benaka kemuni benaka nandu siamu tumai be kabi merani koto isuba malo mbula malo talanga mbula be labe timbale isuba ma Australia emi mode vakada ni sambulu benaka na dua batu cukumai ene kabi bingarabi dinta inta sana pakana mata mata non di rongo uti anda sangai tomara tu ya di nonda bingarabi mela to tu ya di bitu na koloko ne kabi bingarabi dinta intona program do duro mali o cuko na sibida 5 meniti vital no di non di tobu na bosa bago bici non tangas ni buli atau tonka polangere cena ke siama cikenda cukumai na ngono ya yang ngono mantangango da sa pakana mata mata non di rongo biti ke buru-buru batalanga kina ene gitu. Ni sambulu bina kana turangan marama zurbu kina wale lewa ka kina bekem ni rongoni sekongo no non di rongo ena mbongi kuwa sibia ni roso bulu no dolu no ngoni buli ena tels era yalitu bebo roti rombuka men dan deitiko kawaitake ni wili ni kisi ni kudu
sa kadi na turanga Prime Minister o City Weni Rambuka ki vei kenda leon bunua. Mendan dei tiko ka menda kakua ni wagai valati ena iwola ka 50 nan rauna sa dhuwiri tikongori na social media ka kadivi tiko kina nonda mati walu me takoso ka wangalala taka na nonda matintu dhoko bata. And nona post na Facebook na turanga Prime Minister e ka ni senga tu mandanga ni vulai tu se kode e nona ne vola and rao ni rao bagatava ni na nama ki mendua ka e daka kina. E kai rumbuka ni sanga ni indua e vola sanga talanga ni indua sai ni taka me ka ungo veka au sa na vaga tututaka kore rumbuka ni ka endau daka ni tauri indua na ivola vakango me kakua ni ndakawai kua talanga ni daka kina indua na ka. And nono wasatiko na commander ni nonda matewalu Major General Chone Koloniwai and vole ni commander na commanders parade and kemba ni matewalu maindala ina mbua and madao sawoti e kaya mevaka ni relewe ni nonda matewalu na RFMF sandundonu merna solia na nonda randina and kena leveti na nonda marroi tangomaki ke na tigubinaka ne viti ke ira kede na lewena. And nono tau tokona ka wangangado taka na tubutuba ni veli taki ngalala sa didi tigongo. Sa kadi na liliu ni nondo mati walu kina matentu na toni veisanga ke ira keda ni songo tuba kai koa. Meran dinata tali na yawu ni baka bulewa. Sivia ni rosanga vulgan duana un dolu na ngoni vuli era ka vukeia na ruku ni programu ni veivuke ni duru na tells era rai sanga ni tauri bola era sa mbutambeka na vuli se era sa sanga ni kilai na bunua era sa tukina. Lebeta de kamayongo na abuni lewani tells Dr. Hasmukh Lal and ndua na ngona ke be iran dau ni vole tukutuku ke iroto na tambana ni kastamba ke ni bagada ni kua aka lala ni roto sa senga ni kila aser sa tuewe ina ngoni buliongo kasa kadina director ni kastamba ke ni bagada o momina bag kibe iran na rosang bulgan doan undolu ono nan rawol sang bulgan lima na ngoni buliongo mera mai reida se samboko no non randina uni tells ninda reida na itubutuba na lomani budget ni ronondolu rosang bulgatolu ronondolu rosang bulkaba e kunewu tukina ni waka samataki sa rakina bagambimbi na itubaki ni nondambula bagailabo la veta de kamayongo na ibuka ni Prime Minister ka Minister ni labo Professor Biman Prasad eno no avositiko en kena veitala nota kin budget sa kadiva kioti ka arato di bakatiko na veitala nongo ni songo ni Dialogue Fiji en mbong kure Prasad ni ndona yabu mbimbi en dambikina na vogarauta kin budget sai kwa na lebu ni ndina wisa mbini oti tumai. Marutang sara na isong-songo ni Dialogue Fiji na itubutuba bagailaw ni matentu ni ronondolu rusong kutolu ronondolu rusong bulkawa kapag bauta ni sa may somikede na nonda baganananu akaya na direkta liu ni Dialogue Fiji o ni Leslal ni isa bagarutaki bagabinakasartu na budget na itubutuba binaka membalit kente-kede o mboto lal ni lewu ni lavo ena bagai ngataka na matentu ena budget ngo ena labeta na nonda mbula bagai lavo sakawa isara bolevo na isong-songo ni non randondonu na marama na nonda bulua na Fiji Women's Rights Movement ena wili ni kisi ni kudu ke na non bakasanga ina marama ke no ngone lewa kasulia mai na bola ni ndau ni beta ke matentu ena bulangango ko tune akana isong-songo ni veibula ke na veiambaki erto tambaka mai na bola ni ndau ni veimbeta ke matentu na veikisi vagarere baki ni kudu ke na non rando vakasanga ina marama ia dinenga ni saundau vagadori tiko na kena puna utaki kena vivagara ramataki mera tango maki kamaroi na nonda marama ke na nonda ngone lewa na lebu ni kisi menda se wele taka tiko nga na matengali mbasulawa wakaungo
kanisa tumbunga na nonda kudubi na nonda marama ke na nonda ngona lewa. Malenga tali na mataka ni kuwa ndo na tangani ambaki rosong bulgondua na bakadalaka na nonda ngoni sala mailo toka. Andrai wa tiko na ndondo madrasa flats na tangani ngoni sivya na tinikaruan mbong lebu. Na ngona abang tini sanga ni lewa kina na didi non lori ka ademba kina yasa ni sala kandua ka dongaya ni na ilati kau kumea ka bakabuna na kena zolo buyani kay naki ni raungai tau tu o nreva kay na pasindia ambaki rosa ulga tolu na ruku ni lori sanga na wisa na tambani ni bokumbuka na tambani ni bula kay na bebu kini crane era usanga indeti romai ka rota ni wana koloko na mataka lelai ni kuwa kani rarawa ni samai lenga tokanga kea nanreva ambaki rosa ulgondua ka sala ki durumbimbi kote walimbula mailo toka o pasindia satu manitiko na beba gangai ni sambulu binakatalamai kiningito go na soto di tuawa non rau na sota nei matai ni waboki ni soto ni skipper cup nanronga kisuba vagaruwa isaranga ngo ken sana duanga na waboki na soto ni skipper cup mbaki ngo na timikede na sanga merna ganga mena raoni raduru ke na soto ni wana timedake na ndolaba na katumba ne kena mbole na mbilolebu ni fair brother tabodi na bole liu ni Vodafone Fiji ni kwa na soto ni Vodafone Vanua Championship ni runundolu rosang vulgatolu vagadori na kena tabodi ka salmuria na kena vagadori ndon vuli ni vei vagana nomi ke vei ira kede na tinika ono na unioni na vagaitavi kara na tu vagarau ke na sota na mua ni madha wango na non tu tauriro tu watatiko ke na kena vagamuri na tu ningito na liundondo tiko na matatim ni nei tasiri na non tu no vagarau tungo na soto ke maduata na matai ni waboki ni sota ni skipper cup ni ronondolu rosang vulgatolu sabagano ni tu ko nei tasiri ni nandone mbaki binaka vei rotou ongo ni rotonge mainruka na vai na la lebu ni mbaki sawoti vinandi na kai tinika ono ke tinika dua wakati mai na manindien timi o ratus sikeli mbuli vedenga ni senga ni vesa we lebu na non roto timi arto maingangana non da timi ni digital young coolers way Samoa and a semi-final ni OFC under 19 ni women's championship and kai tolu kendua it was an even bet wana matongo kina vaina la lebu ni sota ni OFC championship kay na timi ko ni New Zealand and vagarowa yongo kaukawan ngito and sota kay Samoa ya na rua na kai mai vagadurumi na non da timi na koroni bi mama sanga vagan deitaka na non da tonganga Fiji. Wonderful free kick taken by Valiamo, and then Kelawada with the shot. Goalmouth fumbled that time, and the goal from Timaima Ana. Second half, Priya Singh into the goal. Great work that time. The build-up of that goal was good, and she floated it over the keeper into the net. Sensational Singh. Sensational strike. 3-0. And then Fiji. Wati with a good shot. Saved by Valiamu. And then Lemba worked hard. Drilling that one in. Ayakopo managed to save that. And then the penalty. Ariana Skiers, 41st minute of play. Getting one for Samoa. Full time. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani
Turang kena pertama terus kena kau leon tapi kau beri cukup ni sarang itu cipika tanah rongo naik kau bilang ni kau mabi turang ni tamal ngudaki darong itu talcungan dona share mabi bertunu turang ni tan sangat tangan ni tan tomai soti agir turang mati lalau tu tak kau mabi wicket ni nak kalau mai tele pun udim boy awa na ital no to andi boboli na ngauna weekend si bina tolo na rosa bulka wal miniti wang do tan labi kinta bagi raram bikim ni bio kandi oni sange siamu cuma radio bulon do pante na kap di bingara bin time eu pedila no bono boninto ni bingara bi kana kendi bokar rau dan galita pa na bitu na koloko na kai bina gri kuwa wan bulo biso na weekend go bulo bina ka be emi mo de bakata ser bina numikin stop to do sar Waringal nursing home my Goulburn my New South Wales about bimbi go be Castle Charlotte Rodden, Dobie Andrews, Ulamila Van Day, Bulabana Kalendua, Kali, Sulueti Sang and Gulabi Kinaberna, Nima, Mumale, my Viti, and then you come to Bimbi or Emmy, Monte Pacata, my Goulburn, New South Wales. Australia na kabi ni binga rabin dai bolon na ka David Johnson okla ni badio ni ndar bagi turangan nai chiko ni do be tasir bagalele na nonra na emen na son wele ya ni turangan nai te ke baka mantanga zabuta mo indona bosa da sebi nak nga weekend to se baby bolon na ka go nanro go get them Mrs. Ali di Twin Raki ono no mantio din ciata ka pakukuan na chimini nanti yo oi ausanga baka sama tanggo ngare sabi sa ubir na mati ni tangi pinaka sa bole bu Mrs. Ali ti na siya cuma na kangungo may Sacramento na kabi ni bing karabi hindi tayo pag nung pinakatalanga pe China Savana bulu na kabi na dua pa cuma na kabi ni bing karabi hindi tayo pagkatalang kilo merujuk buturang merujuk may hunyu matarua do yan rabi na turang maramakai na kabi na ni kuan itambu na lala ni bulu pinakasak may Sacramento pagkatalang kinabi falena takay olambati na kabi na ni kuan bulu pinaka Luciana Ndingongo bulu pinaka pagkatalang kinabi karua mai Wellington mai ni New Zealand bulo benaka sing nu debetal ngaki na be Lucy Bunilamba en ya kabi benaka di bengkarabi ding dai sabi mamando no weekend na tol na koloko golai sebula koro to mana tuna non to biba kamaro taki na kabi na ni kuwa wasia tu yani na lolo mai nduangan like share en kabi na di kuwa gua na radio bulan do bata bulo benaka
Kavingoma nangirini sayangona beisau samole beikoya esosomi takia awanana makibali mekinda wakingauna alei tangiaso kenaya luma menangai wili bedei saunon kataleuna ketoyali menawili bedei mama nayada monanuma Ya santi sarra so rambici le buku cuma na buku ngolong-ngolong mai supa dotan la keli tan lo ya mai bisi tibin la lagu erto no mati lo binaka ena kap di bengker rabe den tai don kena kam kau saraya son do diri matu non rabakan nan ne son ngona lei sabo beken terus sebelum keruan meniti me van keloko non tu sale ke kembura ki bago bubale o ya na radio bulun do patini ucing abi tuku tuku ni bolingo entana rongota man do non to kato kato ni bo don mati lau di singin ringi atau base mai Sacramento atau pakita besar na libu na songo weekend to California atau biutu patin don kato ni bo nando asendo na servo en kabina ni kuwa andana rongota aerto na duo ben ni ser juga an ilo enta ngai rongota juga dia nanto ngona leka mengo ya anta juga nama gitu juga enta rongota na seroya ni roni baku tanga mai no ni vino no ben ser ne kabi de bingra bedin na radio bulun toman Nanonda viti, ke ngasini buli paulangereki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu. Vike mundo e Amerika. Tini karuana na kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Vike mundo mai viti. Ena radio bulan tua wata, San Francisco me kauti kenda watama. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana baya tini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi retiku na matengo na hepatitis B. Ongoli wake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini na venada se liver cancer. Endende mendo kila kesa tebi kwentiko. Na bakani sena soti ni kene bakata kila se symptoms bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Empower in the Southern California Pacific Islander Community Response Team e bakaru takana program semni somi kuiko ngir mai en onurua ono saiba dua dia ono. Nada besar mata begule kenen tono no life insurance policy my Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Tuta nagkatil kabitu ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena magal ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So nanti warga tertunda warga. Kau tunggu. Kau salah lo buat bengo kamu bilang tak. Nakambani bilang kau na heritage link. Ni, namun bilang sarangan sengat tali itu nak kaya. Bakatar tutu nak kena. Bahkan nak kena pepo buat itu tak. Kami suami. Nak kira kena timber na baka. Sen tu bikin dari labu liwaya. Minta samu kina kisi, lalu ni marong kina ngona mojuri paling bula. Kaki dah kar tak kau na insuang. Paya serangan na buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga e so muna claim na lo menurusang bulu kabanewa.
Ke sarua namba ki utina polisi nge na lenga. Tiko na beba se orai. Tawi mati se sianga. Rau sarana baga leo fo mana telefoni. Text mai ki na mas seiva walu bandu wa tolu walu lima. Ena kena itu matele lai. Bobo kende tini kati ora miniti me vana kaloko na radio bulan do bata. Usan na bakang ta kamandani bikenta. Ukila di lebsar na talenti bibina kasar tigungo merke don nogo tedingu turanganu John Ron Rolangi ke na vidan turanga uliki na vidan tulang ser sar mai bici Max na ulutengu ando talen na tau ba lang ser salius talanga di bici artau mai biuta bata endo na to mata ser tondo singin ringi wabo gitu kan na lebu na songo mai Sacramento tungol mai Santa Rosa tondo sire cipa lebu to na son na Bulioti to na ACS All Girls tondo gig baglebu ndo bata club mai Sacramento ya na ndo na ngone leg sauti orto sambito patiki na ndo na serre rungota ni compose taka o ya o ngasni buli lendua taka ngasni buli lendua taka compose taka na serro ya na ya kai bibi nakani kuwa enda sanang baru rungota cukup matikina o ya na serbo ya ka tani serre chiko na ilo mai virtu nan dua band ngai na kena toru chuko na video toru chuko na vipo no so mai na Korturangi California o ya mai Sacramento baga nuni bina tu ni pe irto to sar do vito ko chuko en dua band na kabina ni ko be kena managers na maramole mai nawaka vaka nuni bina tu ni ke buni Mrs. Tokalau en kabina ni ko baga talaki na be Mr. Tokalau cukup talanga o tapale ser batuangar do lebi begitu na mat sergo cucu lomani apa mimbi cukup be John Ron Rolangi Max na ulutengu ke erto to sar na boni dorbo arto ndo boy tai pitir to cukup da bugni lang ser binaka en kena sangai cukup me mai baka binaka tagi sar na talendi baka lang ser satu tal tungan kena bonua o ya mereke na kabide bin karabi nding tai ko sabori ta cukup wa dasana rongo temande na serro ya kau apa reta kacuk orto mbiuta pat na kenela lo siso production tu sana mbiuta mandangayani mendana saraba manda obong bulu cukina be namata karao biti pedi bulu bina hili talaki na be latila na wanga liva bulu bina nau pasi panene lebu malom bula tila langi bulu bina nang sa boleh na bitokan la na wanga liva kira me Antapa kunu bina manda buan non rangoneleo. Happy birthday sal ni atanda beta. Mai non tu bono lama ni bici ni tagi na maro tak ni bika to sar. Boru tegi membeli cike bunia vale na kabi bin karabi ni tai ka me bunga ka sautu tu no mumbula. Na be singa ni mataka sani mo masulin bu vale radio bulan do banta. Ni na tango mai ke buni tu na turanga. Na bingo na to sar. Happy birthday. Bikem ni sal ni atanda beta na kabi bin karabi ni dai turangir marama derbo ke na ngone leon tasana rongo sar mandani na norto serre arto mbiuta bata kabo sar nga bikenda nan duo band mai Sacramento dana chuko na ile ilo bikenda na kabi bin karabi ni dai tadingu John Ron Rolangi malo
koe me wakatawa Na nomu reki au woroki Niu ya mendu andua e mutongo Mode kalumani maru mode nongu tangilo Ko ile ile ni logo mai lo masenika Nomu ya lisenga Nomu ya wasana senga kita niuga kirobia Movuleka angareba Ni utongu mokila Movuleka angareba Ni utongu mokila Movuleka angareba Ni utongu mokila Turang kena marama terbaru kena wana lewa dona kena kabu ya me bertu nan dua band mai siapa ngor me rongol chiku weekenda na radio mbulon do mata na itala no ni leilo ya na kabira ni kuwa serra tonon mi keta chukani kina orto na tadingor to lang ser jukina ambi chiku be tadingor John Ron Rolangi siama chiku be mai Sacramento na kabira ni kuwa bakta lang kino be Max no lutengu kerto todo ko sar na kena buni lawa na kabira ni kuwa boy 10 miniti me vana kaloko na radio mbulon do mata ano to manichu na nonta wingarabi na kabini wingarabi ni tai nunggu lapela to ngamai ebe tadi tukutuk men nonta bono lamani bicho ya nak nona sama ya sulit to nona poli bodengu Mark Dixon no de mandoira ko na CEO ni Fiji Revenue and Custom Service tu de ni sananga bodengu chuko men ketul sanga bulu kendua ni bulongo san listali chuko Australia asimber bekan dindon mi asingole sabar tanga mal ne yang mai na chairman juga ni board ni erto sabo di nak kata pinggir beli bagator na turango Mark Dixon tu di mai toman erto na tempat di pinggir rabi di Fiji Revenue Custom Service nangono saranga ndak kita tukin na toso sangat juga nak transition juga na organization ya ile butalangan na vika dar ngota membalet na turango sampai sulia talangan non robodeng ya na itu kutung buta kata-kata juga weekend Mark Dixon ndor turangan Australia ya na CEO ni Fiji Revenue and Custom Service kala di matini tu sa lagu cunggo ile pun na tutu lelebu na private sector buat lagi na nabi tutu matin tu will talanga kina nabi loyal lelebu ko sa verto bina kata merto local istanga ni to ndona karton tom billing chukumai na veve ngono sa ochi ni lebu sar non to puno lomonga ni bicara qualify tu merata ka no bita kata lebu bango gardo le coach kumai na expert mai na veve puno tandi ya sando bir sangolengo nda sanangai baka murid tuyani lebu satu kunia sate ka ulang anggore ndu anggore sarto na bitu tu ni bako sosi chigorto se boti ko ngono go ya ndangai tu nga weekend ngona na vi kato do kataloya bagre takatalngan don itu kutu na abuni law bagdengu di nangona sana na viluta gichung liuta gichikinango na coalition government na nanjino ni matin tu sana siang apa tu nilai sana CV mai na dini kartom bitar rotok Sanggai pemerintah juga ada Profesor Biman Prasad, the Deputy Prime Minister. Ni interposo papalang, it's ironical that Ayaz wants to lecture us about government debt and financial prudence. Pemerintah di sanggai pe mai lebu tongko dan onraba kamatalad na turakan na pudilaw podeng. Yo irasarang sama ibaga punetu na kena mai bini tunggo va nandina we ya sa waktu yan vital no pemerintah no Mr. Kayum sin rapanto nindo ng bokot nan jinongor ya no Mr. Biman Prasad sana lako tagi chunga balet ni kito na sanga indo na kena bugi to sar mi kito na pagalilay tagamandanga may pagalilay ya na bikar pemerintah katuar nanto ni labo na bilu tagyo chinon da punua sa so sar may pagadengu tukun ni sa uchingo odon na vula na vinga rabi di coalition government en ngono go salore chicken e vida na bisau kito me vitan lo chicken no bat ki
rauna turanga mai na GCC review team sa mai lebuna ka sa pakasuka ile suka mai sa tosu cukup na pingkarapi nonton matin tobici ya sa bagan di takatalanga mai weekend turanga liuta cukup nonton mati balu rocha ni kaluni wai di dondonu menda na murid cukup na lawa na ngono go me pakai bir ko turi toka en ya budi baga bule wa en liuta cukina en ngono go sa bo weekend walu na miniti me vana kaloko en radio ambulan dua vata San Francisco me kouti kenda vata mai. O ambula cukup pe cheli nua magi talo falava. Nimbulu bina ka tau bina ka nasiama cukup me api na ka bina bingara batin time. Nimbulu bina ka naita seli so maka do na ser ben numiki no tula men oi na numitu kina ve nongu taitai no na singin sudeni time. Sabang ni bina ka tuani na nomuni sampai tambula mai na nomuni singin sudu in time. Baki vitu sanga bulu kan dua tiko isa sa ndinde empala bu bula kimi sa ni takatu na maru takan bika todo ko na bagaru taki me ambale tike muni na ekabi di bingaravi en dai na bagu ni binaka me biti man leti roko rasei na kasi na ekabi na kumbulu binaka na wanga egi joy na nito big bro na tenderloin San Francisco bulu binaka leti tamo imbeka ke na nomuni mbu vale na ita las toka ilangi ni mbula binaka kladio ni sengara bitabi juga na kaibina ni kuwa boni tapai brother mbula binaka na ndo pada juga New Zealand ni tagini toko juga na vito koni ken na vito kani mai Aotearoa en ya kabi binaka ni bingara ndo ndai wata laki ni Caroline Molly binaka na ndo usia matal tunga mai na bingono to ko saran dona kama kaongo Steve Makamba ke Lia Osborne. Kita kau sabe ngoli chico lesumai. Songo lesumai beyau na ya longu etu ngoli meiko mama meu na kaya ni koyali beyau usamai meu na marau no
Kamu sangole kanisa numwina kimo kobe biya na mara obaka mama su rei kombu na lo mamu memba beisa Nia lungu di batu motor boleka kuani wakia wakia
Mekauti kenda vatamai, mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wasea yani. Sangalili, bunaye na beya kavi.
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki pura-pura sema mai ngai você yani. Tura kena marama terbu kena ngone leo tani ala mabi girtu no namati lalau ele na ronro lain kena utu solo weekenda lebih tegi cuma na ketini volume ni no tu kata kata ni namati lalau tu tok go korbo tura na butini ya sangani mai da kaun robe na eka bidibing karabatin dai sibin apa na tini kaon no 6 miniti ono bina kata mo na bangandi ti kenta na eka bidibing karabatin dai na sibin 5 na 3 miniti and then siama taliki na ke ni nonta ngas ni puli Paul Gereti men mai toma di tal no dobi tal no ndo tal mazawa ni vengarapi en nonta
non dei topo che non da possa pagabiti che na program mutunga na ve lutuli tu to sarra o ya non da biti anda babu dipinakan di rasa penganti takamai di dalam mai bitan lotali o ya di sibna 5 na tini na miniti na kabi di bingarabi di tai kipa kamatanga so era weekend na li bu mal li na do ba taronga tu li na ka membaleta non dei topo non dei posa na noa kero na ni posota na singalu tu lebu na mado sauti enda sanga ikilantu ki na kau ka vi roto tu ni 50 na sana non de viti sa lebu sara weekend enda kilapinaka ya na zambolo ke no ilei na tugi zambolo so era tu grobe tugi zambolo ya tu na ngana zambolo ke na via zana teleso enta sa kila tukina en mada sautia na mada go na total na vitan londa na vitan lo tukina anda ke nama ka mai o ya ni sip to ke dal 5 miniti enta na siama talekina non da program ko mada non da biti ke ngas ni puli polong gereti menangai dura ka talme weekend vita tal la kabu ni rekilatu kana turango sa wilitu ena ichuku boturanga mendele mokotu non rengo ichuku na wali turanga na ramasi poko malo tu ene wike minuto tong sara na siama chuku maiki na kabiranga ni ko ni chuku buku ni baka samaya awang bulu mentanga pe ndo sa ke tu nga kwando ngona lebu ni ke rondo le rabbit doka ni ngodi taka tu mesuwa non tepel sanduka nga turanga di anran go pasu ni mode sermasi mbarabi to la commento da vuvaler tondo paka market suba na ta suka sa paka ko na turango fitar na tedinar toko abo kitongo merke watang laki na Australia tuna ko pe odore singarada ndo sala ko mai ke la tu ni ro isia matalanga ni vastu di onilau ke ndo tala singan ro ko mai ndo sa ke kuni ke vi brada na leu ni metan rondo mai va kere chu ne te peli volte ki tapie rosa kadibe nga mai na ta orto na rama sia na nonda viti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemudo Amerika tini karuana kaloko ena singale buli bakaromboka ve kemudo mai viti ena radio mbula tua bata San Francisco me kauti kenda batama tobi nungu tati kuna hepatitis B ya sanga tuni bakilau ko endo naka me adabo ningele itaura na hepatitis B test na madau sawa asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B karato sana tangu makikina na neto matubabali mana materero bakyo sakabi bikina manileng dikebi kator na hepatitis B test witartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhepbfree.org na kenay tukutuk matalilay. Saya ngambeka ni pais teki teki na nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita may nanito team ni Empower Team and the Southern California Pacific Islander Community Response Team mukuneki na labibu kabagay labo kasi nga ni Saumi. Gir may na ono rua ono saiba dua liwa ono. E levo tu na matanggali life insurance e Amerika. Kalevo talaga na kinaidudu. Yan ang Lincoln Heritage Life Insurance ang anitikan na mga binaka na ito kay kanda sa may mga tigo-tigo na bunole mo mo. Kaya wala may wangande, so sa may mga tigo-tigo tunde. O dawi matitiko si Sen. Raw-raw sara na mga leofo. Katigo talaga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nagkamba ni Dondo nga daw sa mga claim and aloma ni Rosa nga bulu kabana yawa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambag. Sigaw mo na website ng Tongogori sa TextBuy. Kinabasa yung walu-walu-walu-walu, tolu-tolu-walu-lima, e na kinay tugutugong matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Sa boleh bitokan na kabi dibing karabat din tapo ang bulaman dan sere kataro bulo binaka vei retorno mati lawa ne leveti mbali subo malo asia mchumai na kabi na kona tis Australia ke na tis
Australia Food Solution Waka New South Wales ma Australia do sambula benaka labetin namuni semati kemudo patu mai naka benaka ku bula benaka be loni napara mumbula baka ni benaka tuyani kina staff na Siani Primary School me rongena numikino Miss Merke Lorena ena kabirangan kundu sambula na staff kina ngoni bulto to sar men Siani Primary School klan rambulu benaka sar tungar ngoni ngo lebu nu Fiji water erdo boga tortu na bingo na sena bi singa to sar bulu benaka tala be meram kai Elesi Wong antara ser men numikino na bubale ba tu kambo mai kamberiki nambuki lebu mai kandabu ena kabi bina krivin garabi and indai ba ka bina katagi chukuna nomdo siama chukumai ena kabi bina garabi and indai be bulo mere wanga na sau bina nume ngole chukani mai tonga mai rewa ena kabi bina ko bina kailesi siama chukemdo bota chukumai tila langi mai aute roa ndrio chukuna raki nakana siama chukumai tila langi mai New Zealandi kila di baka malumutu ni ngarabi tabian viserso darongo tapata chugo babu bali ene kabi di ngarabi ndai bulo na kasemi kasai buna nimbulo se lebu kai ngau na ya tulo mai bican don na itu tu bi baung gits talanga nomni tu nga mai lebu kai ngau kla ke bako ni bako muri na Facebook to na turanga mai na wai kam baka talaki na keni chugo turanga mai sawi yeke Antona karena kena sa zawin na kasartunga menengona sanggai mai biutu en rarani kore ruango apakah kita ketonga mai rup mata kimbau di dona enandona itu tuku era volatok ene kebinani kuwa to sa apakah kita cukup mai non tau mai na wai kama ke sawi yake ni wali ni non dalenga etigo sarnga ena non tengele ya nabi ka sandriani vinna kalomai klan don watang dengan di vinna kasar to sa lembi chikan to kin orto naturang neita en buku orto borita kan kentaro ni milionia sarnga ke bukan da ngarabo bo vinna ngana non tengele en vingo to kasar bukan ni vinna tu en vi kemnise mai lebu ke ngau bakatalankin mai nukuloa nabi korto to kasar mai ngau dombul mai mai lobu Bikini na vinga rabi chuna kena rara nuaga buku totoka mai na international airport mai lobu ndo sambulu benaka anuita kini makar se chuka na bitoka ndi na kabi benaka ni vinga rabi ndai kim na gangs mai non ronro watalang kini mai pandra mai na korro buku turanga mai iyo pandra ngau mai lo mai viti mai na sapa nanti ken vi korto to sar dombulo mai ngerani uklani total tunga kin don tamba di wabulebu ena non te ponua hiyo sana kuch kenda manta ina depo di tain kivici na itala noa na siku kambariki na kabina ni ko num chukani kina Elesi Wong kerto na ken hubale todo ko sar hubale ba tui kamba musambulai bulo bena kasi terek sanrata maleo samo Lucknow Street my way roa tamai male bulo benaka
Turang kena marama taru kena ngonela na ita peni sini asi weekenda men korbo turang mai pandra ngau ene tu lama ibiti weekenda yalo bena ka bula ka kunen roba ki turang na ita en bongi bena ka nekua sa voto weekend ro sanga bulu kabitu na miniti me lima na kolonko rengo bena ka mentarongo tamantani ebida ni tutu itigo sango mentarongo na tuku ele ia na bi kato to sarando bagador weekend to emerke na vida na singa nga mengo o ya ni rongo mai vale ni songo rongo mai vale songo don itugutugungo ya na bugutungan ni kena na bagaduri ya na third annual Fijian Pacific Islanders Co-ed will chicken don kena volleyball tournament ya ene kawal lising di bulu chula ya na singa bagro saranga ongo na bagaduri chuka na kena mbongi ya mai na bima maniono na kabi kina bima manindu na matakali lai mai na American Legion Hall rua diwa saiba diwa 56th Avenue West Mount Lake Terrace Washington 98043 ngoma isiat na bagador chukina na mbutu kai boy buango orto na lang siar chukina na mati lawa nei seru botuangen friends kapata laki dan tona DJ Rongo Sarabikento in the Bay Area ken puno lebu merke DJ Joe Savali na Singapore Roy Sarngango my Seattle my Washington ka tau ya tul sa bulan dola na duru tega buta ken bima maniono ne ka bikina bima manindu na matakala ya sa tamani mbutu kai bogai bu sarnga bekem do na bio kan my Seattle ken bibo no bole kata kaya kau nina bulia rango na meniti kita na tol sanga bulan dola kaya kau nina ngale bulia yani ena buna bagador kina songo sana toso take kina pas sanga bulan dola bisureti bagun dua tali beke muni mai Seattle kena bi buno boleh kata bena Washington State ena le bagador juga niki no yan kena maru tagi juga sot ni volleyball ni third annual Fijian Pacific Islanders Co-ed tournament na kena kabi na gabagador chukina kena awards night wakala kena mbutu kai bagai bua bagun dua tali American Legion Hall 22909 56th Avenue West Mount Lake Terrace Washington 98043 ya in dua talanga ada bagador talchinga weekend to siaga ni madhaongo ena madhao mingo
na pakadori chuko na nonda to puno ni songo Trade Winds se mai lami na 8210 Old Redwood Highway, Cotati, California 94931. Wea na Sama Grammar Dance. Orton bita pat orton ngoni bulioti na Super Grammar School nandani siongo. Me pakan santo no makatunggo na bule kata-kata. Orto pakatoka me Sama Grammar Dance Trade Winds 8210 Old Redwood Highway, Cotati, California 94931. Tegabuta kena pana kaloko ena kabi admission $25 per head. Na Singapore ruai di mata minggu katini kali di Singapore Julai ronon dolu ruas sanga bulu ketolu. Na volta kita tunga kina kakana kina yang gona arto tuguna ni ngol me paga lebu. Damai bunde pata tu paga bubale. Ya na mata minggu Mailami. Cukup talaga na buku di baka Samoa, arto na bita talaga na Santa Rosa Netball Club, may Santa Rosa, do talaga na Island Night Party. Na pagatur talaga may lami, yang ko nagpagatur talchunga na ikarusa nga bulu kadiwa ni bulu chulay sana. Do na kad na no na maro labi ni ready kenda na visa isuwa ni ngolani. Ndalay maro taga chukon na visong so, weekend to in California. Island Night Party or tumbita bata na Santa Rosa Netball Club ang lalipagadur talchungan Old Redwood Highway 8210 may Cotati 94931. Admission ruas nga $2 gua na ipagadur en ruas nga bulukadiyo ni singa ni bulo chulay tegabuta kitsuga na pana kaloko en kabi ngai ngole tuya di mele adopa na matanka dada ya dua tale na tugu bekanta na kabidi bingra binding nine going don na visurechi mai virto ngoni bulioti en Lelin Memorial School certo na Losa USA en do tal junga norto volleyball and barbecue volleyball tournament en abo tal junga na Singapore ruai ne kawal lising na Singapore ruai sarangango Losa USA volleyball and barbecue sale te buta kituna chin kandua kina 5 na kaloko en kabi sliced tuna on the grill. Volta kita tunga kina na vakalolo. Tau ya tolu sanga $10 na barbecue. Bring your families. Rautal ngani sa hota rauto ningo. Vei buni wai poni. Walu saiba walu. Varua walu. Diwa ono va. Walu saiba walu. Varua walu. Diwa ono va. Ya na namba ni Dr. Poni. Na menu ni barbecue ngo. Dona lamb chop, rua na sangani toa. Rua na kena sausage, na potato salad, coleslaw, tapioca, na fruits, wata kena wine moli. Tolu sanga $10. Asambo mate bin nakasarangani labo. Na buku di baka Samoa. Ni na baka doruchuko na norto Losa USA volleyball. Lako batal tunga na norto tatabu. Ya tolu sanga $10. Na puna na pakadori kinango na Southwest Community Park na 218 Hearn Avenue, Santa Rosa, California 25 pa Saibabito. Pagando tala puna na pakadori kina na norto sotango na Losa karta surich kena tal tunga kina na bagito tiko Santa Rosa kena pipo na bolekata ni ngole ni pagalelebu nilai sotavira na ngone bulioti apatala kina rani ndoto kana kemu chicken ni tuna bakal mo pinaka tuna bakal lolo kene lutu tuna barbecue sa para tak chicken ni abi kemu ni atolu sanga bulu wale ngana dola na 218 Hearn Avenue, Santa Rosa, California 95407. Yan vitu tugu so ya do roch kumtanga weekenda en kabini bing grabe din dai lebu sar na song ko sa bakani sa te kabu siro tal tunga na mbaki sa ndobanga ya ka banga gondo sa kabitu tal ni bulong ko sa uchi na bi mama na bulo chune kembal kato to sa sir tu yani lebu ni tuba and tuba la tu sa wala nga men no do no mani bi weekend total nga merke lebu na fundraising drive lebu na singa talanga de be sana dan ngai rongo to chugadi as it comes to hand en radio bulan dua bata ya sa kotong matanga bikenta na vitu tu so en rongo mai pal ni songo en kabi de bingra bidin tai voto ko bikenta ruas nga bulu miniti me lima na kaloko bi mamani na omingo en da san siama kina ke na nonda bulangi en nonda biti ngas ni buli Paul Ngerti
menanga me bulong ngodi kenda chuka ande na kai pinaka ni ko bikemi na sama chuka mai au na numi kemuni chuka ande boka bimbi pinaka na munindo ba tunta linga chuka mai nuita kini maru te chuna bito kani ke bi sereso onindo rongota en vingo no todo sara bula pinaka be sen lang kalimbiu maramayanu pinaka nando ba chuka na kai pinaka ni kuwa vabiano kaitani na ita mills ni mai ni bula pinaka ba katala kini be sen ni Elijah Tamaimbeka ke la na ongali ba sa tukuna non tau non domo chuko klan dom beko birto na le bakataran beka ni Seattle ya siang tu sandu lang Seattle to chuko maramakai wele bako ni binak tala vi mabo rock tuwe en ya kabi ni binga rabi ni tani sayan binaka ke kemuni to sar na siama chuko mai na kabi ni ko do mantana ken na kanibata imbe kentang gono punti ni asawa me birto no wai ko la ke tabua ke baka ngau pa unge chuko lai Raunyo mek siang ni soumi siang talongole kenaval kuna nga unduri tu kinongor so andambe to kinongor e avala tu ba malu ay yes Taki manda vakasi sinai Sambala bundina endo sengani veirai Sua vake maile wandaru simba Musuka sombu ya vinawani siwa Songo ngani marau Nevakatangi ni durumiao Auna musuka tunga Senga taleve auna mandua Sua vaka malua Nikuwa nambongi ni ngunu singa Auna musuka tunga Senga taleve auna mandua Sua vaka malua Nikuwa nambongi ni ngunu singa Amu sandege Au samudenga eke Amu sandege Au samudenga eke Amu sandege Au samudenga eke Amu sandege
si labe na lingan darondani si kuatale niko kao ay no musinga ni sudu endai to sumai no gulewa mai tukuna beya uno mulenga masa ati indina lenana amusandengen daru mai meke auna musuka tunga senga talebe auna mandua suwa bakamalua nikuwa nambongi ningunu singa auna musuka tunga senga talebe auna mandua suwa bakamalua nikuwa nambongi ningunu singa amusandenge ausamudenga eke amusandenge ausamudenga eke amusandenge ausamudenga eke amusandenge ausamudenga eke auna musuka tunga senga talibi auna mandua suwa bakamalua nikuwa nambongi ningurusinga amusandenge ausamudenga eke 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 amusandenge. Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani.
Karatoso, ukutaki tuko suma siti roda ko.